slike su strašne. Mi smo bili suočeni sa svim ljudima koji mrze sve što je srpsko. Sa druge strane, bile su ustaše koje su pevali ustaške pesme, bili su Albanci, bili su muslimani iz Srebrenice i bio je NATO. I sećam se da je njihova brojčana nadmoć bila višestruka, znači 100 puta jača nego što smo mi posjedovali. Mi smo išli u borbu, nas 30, bukvalno sa 3000 ljudi, to ne samo jednom nego više puta. Jeste li bili u prilici da ikada više ponovo odete? Pa nisam, ali to mi je životna želja da se vratimo nazad, jer bez Kosova nema Srbije. Kosovo je centar srpske duhovnosti. Moje ime je Miroslav Višnjić, ja sam najmlađi borac sa Košara, sa 18 godina prijavio sam se dobrovoljno i učestvovao u bitkama zajedno sa pokojnim kapetanom Košaninom i došao sam da izrazim zahvalnost pre svega njemu i njegovoj porodici i da zahvalim gradonačelniku koji je organizovao ovu manifestaciju, predsjedniku udruženja boraca i hteo sam samo da kažem da mi je kapetan Košanin samo u toku bitke koja je bila 11. aprila 3 puta spasio život i da nije bilo njega ne bi bilo ni mene danas. Srpska istorija ne piše se samo sa mastilom, već i sa krvlju i sa suzama srca. Živi mrtvima zatvaraju oči, a mrtvi žive, uče životu. Osim bitke na Košarama, učestvovali smo i u svim bitkama na teritoriji Kosova i Metohije. 9 pripadnika naše jedinice izgubilo je život, a 18 je bilo ranjeno.